Ngayon tag nakiltay nga arapaap asikaken siya ket agmay-maysan nga uray inton kanuman dinto pulos agsinan at tuyag kung ayat ko di kan madalagan kaikutak day tapusong ngawan inggana ragsak laeng titiparik na nga awan duwa-duam inkarik sikalaeng ti ayatek inggat panumpalan ay naragsak timarik na mudat ka kitagin nayat awan sangiren na uray kasango dirigat sa guday mo amin tiinat parpang mata sikaken siya kitan ket agmay-maysan. Tapusong awan inggana at saklaeng titiparignak nga awan duwa-duam inkarik sikalaeng ti ayatek inggat panumpalan ay naragsak timarignak mudat kaket paginayat awan sa mirnak uray kasanmo dirigat sa gulay mo amin tiindak parparmata sikaken siya kitan ket agmay-maysan ay naragsak timariknak kudat kaket paginayat awan sa mirnak uray kasanmo dirigat guday mo amin tiindak parpang mata sikaken siya kitan ket agmay